Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu turi mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu turi mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa kane 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko, ariko muri studio ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, ni Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, igitondo cyiza. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Bwana Moses, igitondo cy'umugisha ku bakunzi ba Dunia ni Ikote TV. Yes, birumvikana turagarutse muri ano masaha y'igitondo, ariko ndabona di washyizemo ikintu bita rwose agapira k'imbeho, ubanza imbeho imeze nabi Ntabwo cyane. byoroshye, twageze muri ya season. Twageze muri ya season. Yes, birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo, ngira ngo akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ariko nk'umuco wacu hano kuri Dunia ni Ikote TV. Tubanza dugusuhuza abakunzi bacu. Bwana Kalimba Aimable, hari n'umutaramu nahoze numva avuga rwose ati nkeneye nimero yanyu tubagurire amazi. Nimero ni 079 037 nimba na amazina, nimba nibeshye ni Mama Keza, namubonye kabisa. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozo, ariko kandi tuva imuzi n'umuzingo. Ariko mbere na mbere turaza kubanza rwose gusuza abantu badukurikira, by'umwihariko bari hirya no hino. Murabizi ngemera mu gihugu cy'u Burundi, Bwana Kalimba Aimable, nkamurekera za Burayi, ku mugabane w'Uburayi. Ikaze basuhuze, hasigaye dukomeze dusuhuza n'abandi bagiye batandukanye. Twinjiye mu makuru yo muri ano masaha mu gitondo. Mboneraho gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu bice bitandukanye byahariya mu Budage bariyo. Ariko hari umukunzi wacu hano kuri Dunia ni Ikote TV, yitwa Muvunyi Patrick, yavuze ngo mu bantu musuhuze Ababiligi mubavuze muratubabaza. Ariko se hari abanyarwanda bakiriyo batari bataha, kandi bajya batwandikira, baca mu gikari bakatubwira ati turi mu Bubiligi, ubwo tujye tureka kubasuhuza. Oya, nubwo amakimbirane ariho hagati, ibibazo birahari, turabizi. Hari n'abari kuvayo na business ziri guhagarikwa bitewe n'amakimbirane, ariko ntabwo umuntu yareka kubasuhuza rwose. abariyo Tuba turi mu cyitwa makuru, ubwo kaba gaciyemo kuko umuntu aba yakabonye. yes. Nsuhuza rero abakunzi bacu Australia bariyo, mu bihugu nka Belgique bariyo, ibihugu bitandukanye byahariya Ubutaliyane bariyo, Bwana Moses, ibihugu byinshi cyane umuntu atajya kurondora bya hano ku mugabane w'Uburayi, tunyarukira mu bihugu byahariya muri Aziya, cyane cyane twibanda hariya Katari, aho mfite uwitwa Amuza, Yego, inshuti magara. Hariya muri Omani bariyo abakunzi bacu batandukanye, yego. no mu Bushinwa bariyo, mu Buhinde bariyo. Rwose Bwana Moses wakomeza cyane. Muri Amerika ho ntabwo twabibagirwa, muri leta zose zitandukanye. Yes, birumvika. Ariko mu kanya gato mbere yo kugira ngo yenda nsuza abantu bo mu gihugu cy'u Burundi, hari inkuru idasanzwe nari maze kubona, by'umwihariko ku kigendanye n'inama zitarangira, by'umwihariko za CNDD ndetse n'abajenerali n'abariyetena koloneli hano mu gihugu cy'u Burundi. No muri iri joro ryakeye hari inama idasanzwe yabaye Igitega. Gusa umuvandimwe yarabinyohereje, ndavuga ati ibi bintu turaje n'ubundi tubyinjiremo makuru agiye kuza. Gusa mbere yo kugira ngo ibintu tubyinjiremo cyangwa se twinjire muri zimwe mu ngingo z'ingenzi, ibyo tuba tugiye kugenda tugarukaho, Bwana Kalimba Aimable, yemerera rwose nyamuneka mbanza nsuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Congo, mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari hano Uganda, mbega bari muri Afurika. Ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi ho tubasanga Gitega, Bujumbura, tubasanga Cibitoki, tubasanga muri Komine Munanira, muri Komine Kinazi, muri Komine Kinigi, muri Komine Yatongo, muri Komine Munangara. Hose turabasanga gatanu kuri kagenzi kako, ndetse kandi banatwereka urukundo ko badukunda cyane. Bwana Kalimba Aimable, mbere na mbere y'ibindi byose, ngira ngo wazamuka n'ingingo z'ingenzi zawe kugira ngo nanjye nze guhita mbabwira by'umwihariko bike mfite, asiga amakuru duhite tuyinjiramo.
Mu nkuru zidasanzwe rero tubazaniye turagaruka ku cyitwa amakimbirane ku gihugu cy'Ububiligi bwana Moses. Twagiye twibanda ku makimbirane cyangwa benshi baribanda ku makimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi. yego Ni amakimbirane kandi afite impamvu, afite igisobanuro, ariko aka kanya turi kuvugana biravugwa yuko ingoma y'uwitwa Evariste Ndayishimiye byaba bishoboka cyane yuko hari icyitwa ibaruwa agiye kwandikira abaturage bari mu Bubiligi. yego Benshi muri bo ngo bari guteza ikibazo kuko nyuma y'uko igihugu cy'Ububiligi cyanditse iriya nyandiko, uriya munyamakuru ukomeye ukora ikinyamakuru cya leta y'igihugu cy'Ububiligi bakavuga ko igihugu cy'Uburundi gisa naho kitabaho. Ubu ngubu ngo biriya bintu byaje bigaragaza ishusho n'ubundi yuko ibintu bidahagaze neza. Ni ukuvuga ngo rero uwitwa Evariste Ndayishimiye yego ngo arashaka kugira gute, arashaka yuko abaturage be bari mu Bubiligi bagabanyuka. ariko hari ikintu nibaza buriya umuturage uri mu gihugu cy'Ububiligi w'umurundi bamutandukanyiriza n'umuturage wo mu Rwanda uri mu gihugu cy'Ububiligi. hari ukuntu mbona nyamara bose ari bamwe, hari ukuntu wenda mbona identical yego identity card wenda ushobora kuba yagaragaza ko uturuka mu gihugu cy'u Burundi, yego indi ikagaragaza yuko uturuka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nta tandukaniro. Oya. Ururimi n'isura akenshi byinshi turabihuza. yes birumvikana ngira ngo bwana Karimba Aimable usibye kuba turi bugaruke kuri ayo makuru turaza kurebera hamwe bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara binagaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kwisanga ahantu habi cyane, tukabona ari igihugu kibusa nkaho kitakiriho nk'uko Ababiligi babivuze ati ni igihugu rwose kimeze nkaho kitakiriho. ngira ngo ibi ndimo ndabivuga nshingiye ku mwiryane uri indani muri guverinoma, mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za leta muri rusange. ngira ngo yenda turaje tugaruke gato kuri ino nama y'abajenerali ndetse n'abanyamategeko ndetse n'abayobozi b'indani muri CNDD-FDD. ni inama yanarangiye ibayemo imyivumbagatanyo bwana Karimba Aimable, ndetse iba inama yarangiye itarangiye kuko ari inama Moses. Izi nama zasiga iki? Izi nama ariko ko ngiye buri kanya mbona message nti dore inama irabaye. ni ukuvuga ngo inama z'inzego z'umutekano cyane cyane igisirikare, abo bashinza yuko bari gufatanya na Red Tabara, bamwe babamariye mu magereza. Inama ziri kuba hagati y'ishyaka rya CNDD-FDD abanyapolitiki bari gushinza yuko bakorana nabo bita abanzi babo. Inama nyinshi cyane, inama z'imitwe imitwe imbonerakure n'aba FDLR. urumva yuko byanga bikunda hari ikintu kidasanzwe kiri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingoma witwa Evariste Ndayishimiye, ubona yuko ari ingoma iri gutitizwa bikomeye cyane n'abayirwanya. uzi ikintu namaze kubona ni ukuvuga ngo ishyaka rya CNDD-FDD rirashaka gucikamo ibice. noneho no mu nzego za gisirikare naho nyine amakimbirane arahari, ibintu ntabwo byifashe neza. hari ubwoba ku witwa General Neva yuko mu gihe CNDD-FDD yaba isenyutse itangiye kuvamo ababanda kugarika ndetse n'abitwa ba Reveriyoni kuri yo, no mu nzego za gisirikare hari abashobora guhita babakurikira bakabiyomaho, ugasanga igihugu byaba mu nzego za politiki no mu nzego za gisirikare gicitsemo kabiri. ni ukuvuga ngo rero izi nama zirimo zaba za hato na hato, njye ndahamya ntashidikanya yuko amakuru ndimo ndahabwa rwose arimo aturukamo indani yuko rwose ari inama ziri kugira ngo impande zombi ziyunge bwana Karimba. Ni ukugira ngo impande zombi ziyunge, ariko bwana Moses buriya ahantu hamaze kuza urunturuntu byanga bikunda niyo wakora ikintu gishoboka kugira ngo wunge izo mpande, ntabwo ari ibintu byakorohera. dukurikije umwuka turi kubona hagati mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, tugakurikiza umwuka turi kubona hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD, tubona yuko riri mu cyitwa umwijima ukomeye cyane. turabibonera mu banyepolitike bakomeje gutungwa agatoki, abafungwa mu buryo navuga yuko atari uburyo bwo kujyanwa mu magereza, bafungishijwe ijisho barahari benshi cyane, bariya bararengana 500. ariko hari akantu twibagiwe. twavuze ko turi bugaruke ku bintu bya Bunyoni sinzi ukuntu umuvandimwe abyutse ambwira ati turi mu gitondo nkaha. ati witwa Bunyoni na n'ubu tuvugana, ngira ngo ejo mwatubwiye ko muzamugaruka ariko ari mu mazi abira.
ari mu mazi ndavuga ati njye rero na Bwana Karemba Aimable ibi bintu n'ubundi ntabwo twabyicarana, reka iyi nkuru tuyiburekinge n'ubundi bive mu nzira. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yahoze akuriye polisi hano mu gihugu cy'u Burundi. Yego Bwana Moses ndabizi. Uyu mugabo yakuriye inzego zigiye zitandukanye z'igihugu ndetse anakora indani mu nzego zikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse n'umwe mu bagabo banavugaga yuko isaha ku isaha ashobora kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi mu gihe aba banuza Nkurunziza baba bavuyeho mu gihe Nkurunziza yarayoboye. Ni umugabo rero ushinzwa kudeta mu mwaka w'2015 ndetse akanashinzwa amakudeta agiye atandukanye agiye ageragezwa mu gihugu cy'u Burundi cyane. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo afungishijwe ijisho n'ubuyobozi buriho by'umwihariko buyobowe n'uwitwa General Neva, kuko baravuga bati uyu mugabo mu gihe yaducika byaba ikibazo gikomeye cyane. Ku munsi w'ejo rero Bwana Karemba ngira ngo twabwiye amakuru abantu yuko uyu mugabo ashobora kuba yacitse gereza. Kugeza na n'ubu amakuru ndimo ndakira ku kijyanye no kuba uyu mugabo ngo ni General Bunyoni cyangwa se uyu Bunyoni yatorotse, amakuru nahawe n'abantu b'indani aremeza ko atatorotse ahubwo ashobora kuba ari kugerageza kuburishwa n'ubutegetsi buriho. Babita ngo nukunyorosha, baramunyorosha. Yego kunyorosha, ngira ngo ejo wabigarutseho. Agaruka kunyorosha. Kunyorosha. Kunyorosha ni kwa kundi ushobora gufata ikintu cyangwa umuntu ukamuburisha mu buryo bw'igihe kirambye atazagaruka. Yego muri rusange no kumwica. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo barashaka kumunyorosha, ariko umuvandimwe iragomeje kumubaza se ni mu buhe buryo. Ni ukuvuga ngo ari amahitamo abiri. Tuno two kunyorosha mu gihugu cy'u Burundi twaje, ariko impamvu ngo witwa Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ino system yitwa kunyorosha nta yindi iri kubitera. Ari kubona yuko nakomeza gufunga abana abanyepolitiki batavuga rumwe nawe. Yego. Agakomeza bigaragaza umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Abaturage bashyigikiye bano banyepolitike ntabwo bazamwihanganira. Ntabwo bamwihanganira. No kuvuga mu Kirundo ejo bundi barimo barambwira rwose mvugana nabo bambwira igihe mperukayo. Barimo barambwira bati twebwe biriya bintu bya Evariste Ndayishimiye aza muri quartier zacu mu Kirundo, bati rwose muhame hamwe dutere umwanzi dore turageraniwe, dufite ibibazo, turi mu manzaganya, turi mu biki, akatuzanira umuceri n'akawunga akaduhereza. Ntabwo byagakwiye kuba ari byo. Nubwo aduhereza ako kawunga ariko akaduhereza uwo muceri ngo turye, ntabwo twabura kubona yuko agahinda k'abana bacu bagakwiye kuba bafite uburenganzira bwo kwiga. Igihugu cy'u Burundi bije yagakwiye kujya muri education, yagakwiye kuba ijya mu bindi bikorwa remezo by'igihugu cy'u Burundi, ikagendera mu mitungo y'abanyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko witwa Evariste Ndayishimiye n'abafatanyabikorwa we. Bivuga yuko Evariste Ndayishimiye ari mu baperezida ba mbere. Hari icyitwa inyandiko yasohowe n'ikinyamakuru cyitwa Jeune Afrique ku itariki y'ejo 18 yagaragaje abanyepolitike ba hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Uwitwa Evariste Ndayishimiye yaje ku mwanya wa kabiri akukiye uwitwa Tshisekedi Tshilombo. Ibi n'abaturage nibyo bagarukaho, baravuga bati twebwe ntabwo twari dukwiye kuza gushukishwa kawunga, ahubwo twagakwiye kuba twigishwa uburyo systeme z'ubuhinzi zigezweho mu buryo bwa kinyamwuga, tugahinga tukihaza, tugasagurira no mu rugo, tugasagurira pruta, tugasagurira n'inganda, hanyuma tugatera imbere. Ariko ukabona yuko n'ubundi ibyo abaturage bavuga bati dore abana ntibakiga ku mashuri, dore ibitaro ntitukibifite, dore imihanda iri muri no centre wenda yo mu Kirundo cyangwa se mu mujyi twakwita ngo ni umujyi mu Kirundo wenda tuhite mu mujyi. Murebe ibikorwa by'umutekano mukeya byagakwiye kuba bikemurwa n'umunyepolitike, ariko we ikimuganje n'ikimuraje inshinga ni ukuza gushukisha abaturage udufuka tw'utuwunga di. Yes, birumvikana. Mu madolari Tshisekedi yamwihereye cyane ni ahita akaguramo utuwunga akajya kwishukisha abaturage 50,000 udufuka 50 akaza no muri kanisa akavuga ati muturanye mu abakene uriya mugabo. Yego birumvikana ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo n'amasoza ibya Bunyoni ngira ngo tunabiviraho rimwe. Uyu mugabo ari guhitishwa mu ariko buriya giye Bwana Moses sinzi niba bari gutandukira. Nk'ubu twatangiye turi kuri Bunyoni, ariko njyewe njya kuvuga inkuru ndabanza nkayinjiramo
nkayihera ku mutwe nkayimanura nkayigera munsi y'ikirenge, nk'ubwo ngiye kwinjira muri situwasiyo ya Bunyoni, ariko mbanza gucengera ku witwa Evariste Ndayishimiye ngo nkumvishe ukuntu uwitwa Evariste Ndayishimiye ari mubi cyane. Yes, no kuvuga ngo uyu mugabo nakubwira yuko n'aba Bunyoni barazira ubusa cyane rwose, uvuze ukuri, kuko arimo arahitishwamo ibintu bibiri: kugendera mu kwaha kwa Ndayishimiye cyangwa se kuguma muri gereza. Kandi Bunyoni nakakubwira ati njye ntabwo nzemera gufatanya n'abantu bashyigikiye ingengabitekerezo cyane y'ivanguraamoko. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivuga. Amenye ko uwitwa Joseph Kabila Kabanga ku mugoroba wo ku itariki 18 byari ku munsi w'ejo nibwo yageze mu mujyi wa Goma, indani rwagati ville ya Goma. Nibwo yawukandagiyemo. Ariko buriya n'ubundi yari asanzwe ahari mu bijyanye no ku mutima, kuko buriya ibi ni kimwe ikimenyetso twabonye. Ni nk'uko ushobora kuba wambonye wenda aka kanya ndi muri studio, aka kanya wenda byanditswe ko naje muri studio muri iki gitondo, ariko ugasanga no mu kindi gihe runaka wenda ntabashije kuboneka muri studio, n'ubundi umutima niho uba wibereye. Ubanga iki kiba ari ikimenyetso cy'uko n'ubundi umutima buri yarasanzwe ahari. Yes, ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma tunakomeza baze kutubwira ku minota uko bimeze. Katukomeza. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable, nta nubwo tuba dusigaje iminota myinshi, amasaha arimo agenda dufata kugira ngo duhe abadukurikiye amakuru by'umwihariko bumve uko situation ihagaze. Tugaruke gato ku kijyanye by'umwihariko no kuri gikote y'uyu mupaka Uvira, kugeza amaginganya amaze kuvugisha benshi. Ni Uvira benshi barimo baravuga yuko imeze nk'umujyi wa Goma. Benshi bakavuga bati ese M23 ntiyaba yaratinye kuba yakataka igisirikare cy'u Burundi kugira ngo Bwana Moses sigaye muri icyo cyo. None se Bwana Moses, igisirikare cya M23 cyananiwe gufata Uvira ngo kubera ko gitinya abasirikare b'Abarundi. Turi kubibona ibyo bari gukorera Ababiligi babambura za drone ziri mu bwoko bwa kamikaze mu bice bya Nyanzira za Warikare na Nyamakombora, mu bice bya Warikare. Turi kubona ibyo bari kubakorera hari mu za Bunyuka mu byerekezo bya Rubero ugana hari kuri muhanda RP 1150 mu byerekezo bigana hari za Kabiyabo muri Butembo. Turi kubona ibyo M23 iri kubakorera muri iriya misozi yahariya za Kamanyora, mu misozi ya za Mumosho, mu misozi y'ahangaha za Remera. Ni ukuvuga ngo ikintu gihari Bwana Moses, M23 ntabwo yananiwe gufata Uvira. Icyo ngicyo cyo tugomba kugihuriraho kandi tukacyumva kimwe. Yes, impamvu itananiwe gufata Uvira kandi nanone impamvu itatinyiye abasirikare b'Abarundi, M23 yavuze iti mu gihe tumaze gufasha twirwaneho igafata Minembwe, ubu igisigaye ntabwo ari ukugenda mu buryo buri paralo dusatira Uvira ngo tuyifate, ahubwo tugomba gukora ikintu kimeze nka sako. Tugafata iriya Mumosho, tugafata iriya Kitamwaruzi muri bice bya Warungu, Penekusi muri Shabunda, tugafata bino misozi ya za Sanje ndetse na za Remera. None aba Barundi mu gihe bazajya bava hariya mu gihugu cyabo baje mu bice bya Uvira kugira ngo batange umusada wo gufasha FRDC, dore yuko hari n'abasirikare ba FRDC benshi bajyanweyo kuko babonye ariyo nzira yoroshye yo kugaba ibitero ku mutwe wa 23 n'aba FDLR 2029. ngira ngo dore tubigarukaho, ari nabo bari gufata icyitwa imbonerakure. Abangaba rero Bwana Moses, aba M23 ikiri gukora ni ugukora uruziga kandi ruzagenda mu buryo bwa kinyamwuga b'abasirikare b'Abarundi, ku buryo batazaca muri bice bya Shabunda, batazaca muri misozi ya za Mumosho, batazaca muri misozi ya za Sanje cyangwa za Remera, kugira ngo binjiye muri misozi ya za Kabare iri mu marembo agana mu mujyi wa Bukavu nk'uko babitekerezaga. Buriya M23 igimara gufata umujyi wa Bukavu, abasirikare b'Abarundi baravuze ngo biroroshye kugaruza uriya mujyi wa Bukavu. Niko babeshye Kisekedi nyine. Impamvu babeshye nuko bari bafite Uvira, bavuga bati ibitero byato bizaturuka Uvira, umusada tuzaturuka. None nanjye rero ubwo aho ngaho ngarutse muri tactique zikomeye cyane, mwereka impamvu ikomeye cyane igaragaza yuko M23 itatinye abasirikare b'Abarundi. Ibatinya ite? N'ubu ngubu urajya kumva ngo bohereje abasirikare mu gace ka Sanje, kudure yuko Sanje neza cyane n'ubundi ari agace kari ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ukajya kumva ngo abasirikare 1000 boherejwe 300 ngo bishwe bakubiswe dushoka.
batanarashwe, yego ukibaza abantu baguteza ambushi gute ufite imbunda ziri mu bwoko bw'ama-BM, ufite za mashini gun, ufite iki, bakakwicisha udushoka. hariya hakora ubutasi ngira ngo bwana Karemba Aimable reka nshimire dusoreze aha ngaha. Yego urakoze cyane bwana Moses.